Chamgei tupchosiekchuk en Yahshua Messiah. En konetisiet age ko kokikerei kanisosiek konamgei ak Pasaka ako kiken mising tupchosiek alak chemwoe kolen Pasaka nebo arorutiet nelel kiame korok makatiat ak kee kikombet ak koletunen kaunetab kelyek. Ko en nabas neuni chekitupche asome kora keker ele kibunu konetisionito any tupchosiek chebo The New Jerusalem Seventh-day Church of God. Ko kainenyun ko Kerui Andrew. Ko en ng'alalani asome aboisien kora ng'alalet neking'alal tupchenyon Jonathan Bett ak ndugu Bagarna Peter Kirui ak Deacon Koskei konamgei ak konetisionito. Ko en kila amwachini kongoi ndugu Jonathan en boisiet nekiyai inendet. Video ini ko originality ko inendet. Kekosanyun en ng'ololdo tupchenyon Peter Kirui nebo The New Jerusalem Seventh-day Church of God konamgei ak kaunetab kelyek ak Pasaka. Iame koron siuni. Kisoman ano siuni? Unoto. Kesomane Luka. 22. Kait anyun betut nebo makatinik chemakinde mermer. Unoto. Koitab tisab. Betut nekikonyol koek kenyany arwetab Pasaka. Akiyokto Petro ak Joanna kole oba ochobwech Pasaka sikobit keam. Akilenji imache kebe kechoben ano? Akilenji ichek okero yomongchin kanaset twande naman somokay mamay kiarorun yoso makaba konyor kou ye kakemwochi konyor kou ye kakemwochi akochob Pasaka chu kokiyokto chekiyokto chukan koba kochob Pasaka makwany ndu amochob rice asukor ketebye ngweny kiam kit nekokichob ne noto ko Pasaka ko ngatemach ikuye ile ne any choto chekokichob kan kole kochob Pasaka iweksei komangu 18 ko ngolole kole kimi ngwek chengwonen kimiten maanik chekimokinde mermerek kimiten arwet ko noto ko Pasaka tab 14 14 ak yekingoit sait koteb ngwony koboto kinen koit sait nekonyol kiam sait ngiro saitab koskolen kou yukinyolu kiamda en Pasaka kotebot any kwamis kwam ne oe kwam kit nekokichob kawame nenyi ame Pasaka kotebot kwam Pasaka matebot kwam kit age akilenji ichek Correct. Habtu mpaka yon aungani ndugu Peter 100%. Kit nekikiame kemout nobo 14 ko amitwogik chebo Pasaka. Watena nyolu kibesyen Pasaka nebo arorutiet neyos. Pongezi ndugu Peter up to there mpaka yon. Maket ko kamacham Pasaka koboto kotomo anyalil. Amun amwoe kole koboch ngunon komaame akoi kosulda en bounatetab Elohim. Unoto. Akinam makatiat akingokakomwa kongutule akokochi ichek kole ni bortanyun nekikoito akobo akwek oyae kouni en kabwatet nobwat. Ninona ingikan. Ingeyoe ra Pasaka Lord Supper nikan komekibwo. Now, ngeyoe Pasaka anyun Lord Supper nikan kokochut ng'olyot nemakisir en yu. Ngeyoe Pasaka mami ile kakole Lord Supper. Kochut ikere ile tikengei kiy ele ng'ololdo Pastor Kineto ak ele ng'ololdo ndugu Peter Kirui. Lord Supper ng'olyot nemakisir. Kote kemoutab Misri. Kibwote Mesia ametab Mesia akibwote noton akoi kole. Kou noton kikombet akine. Kou noton kikombet akine kingokakobata amitwogik chebo langat. Ikuno kit nekikuren amitwogikab langat chebo Mesia anan ko Lord Supper ko makatianda nekamwa kole noni ko bortanyun aile. Noni any ko makatiat nerepresenteni bortanyun. Mami yemwokyon ndugu Peter kole Lord Supper ko makatiat. Luka kurget 22 koitetab 20. Kole and the cup in like manner. Kou noton kikombet. Une u makatiat kingobata amitwogikab langat. Amitwogikab langat ko amitwogik cho kiame bara. Osikele amitwogik
arwet kou ye kiarorun tugu makatinik chemakinebere ak ingwek chengwonen ko ngiam kebiyonye ine lakini makatiat non kiame kiborunen borto nebo Yahshua ko mami kit nekiame kot kebiyo kiame yes lakini makiame akobo biyendo kotiabo makwalifaeni ile sapa sibwa ng'olyon nekele Lord Supper si kouon koik special mami lekamwa en yu kole Lord Supper after supper noto any ko nekikuren amitwogikab lang'at anan ko Lord Supper testai Lord Supper ko makisir en yon arorutiet ne lel kikomban korotikyuk chekitumdo akobo okwek ako kero mie uta kita no kasole tenai kabisa en yon ine ainon ng'olyot age ng'olyot kora nembosoiseni tupchosiechu ko kobor kole kiam Judas Pascha nebo arorutiet ne lel kas ole ng'ololdoen tugu ko ikuye inai ile ngiame borto ak kikombet komi Judas am Judas borto okae kikombet kor kotoretech kora nono kenai kora akobo kaunetab kelyek ko kero eutab inendet neng'wekton koboto mesan ko en taman ak ang'wan koitetab yekisita kitabutab Mathayo kurketab 26 komwoe kole kikokakoik koskolen amoe kekemaken ng'olyondoni evening ko evening ko kong'eten kororokto asis akoi nekit saa 3 yo ko kinyokoburyo Yahshua kalamaliet ak kwamisyoni kwamisiet nekiome amitwogik chebo Pasaka nebo arorutiet ne yos enestei woitin kinkwamisie komwa Yahshua kole ng'wekton agenge en okwek 26 komwa kole kinkwamisie kora konam Yahshua makatiat akoberur akokaile malet akole niton ko bortanyun ikere ile ngiamisie komi tuguk chekayaak en ngiamisie kiame amitwogik chebo Pascha nebo arorutiet ne yos kibor ng'wektoindet ngiamisie kenam makatiat akibor anyun Pascha nebo arorutiet ne lel Marko 14 kou kinamen 17 komwoe ng'alek cheu chu kasir Mathayo kingoik evening kokibwa Yahshua chekiyokto 12 yekinkwamisie komwa Yahshua kole ng'wekton agenge en okwek en 22 kole yekinkwamisie konam makatiat akoberur akole niton ko bortanyun ikere ile kayotyin Mathayo ak Marko kotok kele kinkiamisie kibor ng'wektoindet kankiamisie kora konam Yahshua makatiat ko kangokakobatach makatiat konam Yahshua kikombet masir baorinik chon oeng'u akobo kaunetab kelyek ele sirtoi Luka tuguk ko kisir en order niker Luka 1:3 komwoe kole kinyokosir en order neisibi themes konetisiet moisib chronology ele kabituta tuguk en saisiek amun kangeba en Mathayo ak Marko ko kainam tuguchu en evening kinam kiamis kemwa ng'wektoindet sainoton akotestai saisiek ala kanyokonam Luka en oret nekanyong'alalen amitwogik chebo lang'at ko kingakobata amitwogik chebo lang'at konyo makatiat konyo kikombet akonyokomwa ng'wektoindet kit neyoche kekim ko kasirta ano makele kapingan ele kasirta Mathayo ak Marko amun Mathayo ak Marko ko kankiamisie kibor ng'wektoindet ak kankiamisie kenam ne makatiat ko en inendet konyokomwoe akobo ng'wektoindet ko kakeba kikombet ker ele kasirta kole yu okokero mi eutab inendet neng'wekton en mesan ng'alal Yahshua ko eutab ng'wektoindenyin komiten ak inendet miten eut mamwa kole miten ng'wektoindet hand off ko kolewenet nebo Ibranic idiom kakimwa boisietab kou koaroren kanisiet age kole ngemwa kele kait eutab MCA mchango ini ko ma MCA nemiten kobaten kait toretenyin elakwo chi
kot komyan koba kolelen boisiek inoni ko eutab chito kokale ne bicho mokile chichoton kaking'alal ko boisienyin ko yekasirta Luka yu amun mabingoni ak Mathayo ak Marko ak Johana ko kang'alal kingokakomanda Judas koborchi Yahshua alamalienyin Pasaka nebo rutenelen noton ko makatiat ak kikombet ko ngotestai noton ko kas Yahshua ine komiten panganet nebo ng'wektaet ko kimiten Judas inche kali asikomwa Yahshua kole mi eutab kaui komwa inendet kole mi ng'wektoindet koboton kali asikole mi eunyin ako nebo oeng kamwa komiten koboto Yahshua inendet mamwa komi ko ak biik tugul kotok kele ng'olyondoni ko kalewenet ma kele komiten Judas ingekeren Johana 13:4 kenoe kele ki saisiek ochon chekikiune kelyek mwoe kole kitelel Yahshua en amitwogik chebo lang'at koyoche kenai kele amitwogik chebo lang'at kiame en saa ngapi amitwogik chebo lang'at kiame saa 4 saa 5 ila kiame kemoi kiame en lang'at kong'eten evening kale mwoe Mathayo ak Marko ko evening ko kitelel Yahshua kiame amitwogik choton akounchi kelyek alamaliet en 21 anyun ko yoton lekanyokomwa Yahshua tuguchu kasir Mathayo ak Marko kamwa kole kimwa Yahshua kole amwowok iman ale ng'wekton agenge en okwek ko mater ak ng'alechu kasire Mathayo ak Marko kokiame amitwogikab lang'at en 23 komiten alamaliet nekikotiengei tegetab Yahshua noton ko Johana ko kiteben inendet Simon Petro kolenji mwowech mwoe akobo ng'o kong'et anyun nekitiengei Yahshua koteben Yahshua kole mwowech ko mwoe Yahshua Johana initon kolenji mi chito nokoini makatiat ko koroburburtechi ko kingokakoburburto kererutyonoton kokochi Judas ko kinkakotach Judas kererutiet kochut setan inendet manai kwanani mi ko chumi amisiet kole ne neking'ololen iboru yon kora kele moibor Yahshua ng'wektoindet ine labako kikibor en oret nebo chomyet en atebetab Yahudik ko yakoamisie ak biik siburburtechi chito neo akikochi kererutiet ko kiboru chomyet imuche mata kawaida en echek neunoton ko kiibwote alamaliet kole alen kakiyokto inendet kele koba kwal tuguk chebo ne chebo igorto en yon koit alak kole alen kakile ikoin kiy kibananok kokikoi Judas kererutionito ko kilya komanda straight away okiyo kinait yukoteleli Yahshua kounchin alamaliet kelyek ko ka sapa kotoku kele ka evening lakini yumondoi Judas ini ko kemoi evening yo kiame sapa yo kinyokinome kiboru Judas aketestai keng'alalen ak kiamisien yu ngoite komanda Judas kwo ko kemoi kiweksei kekas kit netestai komwa en tuguk Peter Kasitab 17 en kitabutab Marko akingoik koskoleny konyo koboto 12 ak chekitebie en amisiet yon ko evening kiame Pasaka neu kokichop kole Yahshua ne amwowok iman ale ng'wekton age en okwek inendet nekiamisien okere kora ole mi kinome Pasaka mi kora Judas kinome mi kor kokaketar kikombet kimomi Judas ketore kinkokikoi kererutiet kolyan Ndugu Peter komanda ketor kowek kowai ko therefore osom Ndugu Peter ak kit neu Pastor Kimeto yoche kekerchin sirutik kou kecheng kele kiyaak tugucho ware chronology koto anyun kworokenso akolenji inendet agenge tos ane akilenji ichek noton ko agenge en 12 nekiburburtoi tuan en tabet kiburburto nekiyot tom kinam ingo nele
Amu wendi weritab chi kou ye sirat. Paskat kiborurte ne yos ko kikiame amitwogik ine. Arwet ne kiame bendo. Makatinik kiame ine yame. Okot nguno kokiyokto alamani kochop paska ko kibo koberin nale chapati. Lani chemami ne mermere. Koba koyo ingwek. Koba kowatan arwet. Ila inyoru tupchosiek alak kolele makikwany. Makele biik tugul en ng'wony ko kwonyos. Amitwogik chebo biik chechang ko makatinik kot en kawaida. Mat keng'et culture nenyonet keyom kinde sirutik. Akobo inendet. Ako bwaen inendet bwaen chichoton king'wekto weritab chi. Kitamie en chichoton kotamakisich. Nget bet 22. Ikosen yon ile kiomisie kibor ne ng'wektoindet. Ak ye kiamisie konam makat. Yeomisie kakeng'alalen ng'wektoindet en barak yon ko neisibu any ko makatiat. Ikosen ile togu kele kang'alal ng'wektoindet en yu ko neisibu ko makatiat. Alani momwowech anyun kora mara ko nesomonen tuguk koskei kole kamanda. Lakini nyekonektan ak Joanna inoe ile kimanda en yoton immediately. Ye kiamisie. Ngemwa ile kiamisie nye kokile ne. Yon kaiku yon to kora kotoretech kenai kora kounoni. Ye kiamisie. Ame arwanikan. Ye kiamisie konam yaisa makatiat. Mami break nebo kokakitar nin ak inoni kele kiun kelyek en kwenet. Kokile kiamisie. Ye kiamisie kwame amitwogik chebo Paska nebo rutet ne yos kibor ng'wektoindet. Ye kiamisie kora kenam makatiat. Konam yaisa makatiat. Ak ingo kakoberur kobutul akokochi akole konam ni ko bortanyun. Ni ko bortanyun. Ni kakuren luga amitwogikab langat. Kaaroru yo taisoman ndugu Peter Luka 22 19 akoi 20 ko ng'alechon imwoe ko makisir. Sapa ko ni ole ko bortanyun any. Wame yoe niton olione. Ko ino kikombet ak ine. Akinam kikombet ak ingo kakomwa kongoi kokochi ichek akoe. Kunoto akoe tugul. Nguno kakisenji chuku korotik. Kunoto kakisikele en ng'alaletab Mariko. Ko mami break, mami nabas nebo kakitar nekayose sikiun kelyek sikinam ingo. Kole kiamisie konam makatiat. Now masirwech Mariko obo kaundetab kelyek. Yabo motori mekonektoni ile amu kemoe iboru kelyek kole tunen inyo ile mami break sikiun kelyek. Yoche kotokenai kele kikiun kelyek lakini masir kityo ng'o Mariko. Kiamisie konam makatiat akoberur kit neu kikombet ak ine. Nguno kaburet aenge nekakiburo ak kiamis kotor keng'ete. Kole Joanna king'et en amitwogik. King'eten en amitwogik. Akoun kelyek. Ko kaketar tugul. Na ng'olionono kora ng'oliot nekaberberisiet ko kaketar tugul makisir ng'olionono. Kitabutab Joanna 13. Ak en saitab amitwogikab langat. Anyany. Ngunon kit nekaak koto en saitab amitwogikab langat. During supper. Saa ngapi yo? Saa 4 nebo kemo? Inoe ile maybe saa 2, saa 1, saa 3 ko late supper. During supper. En ang'wan yu kong'ete Yashua en supper. Ikose ile yon ko evening. Tesetai kole ne? Koit Paska nekamwa ale konai Mesha kole kai sait newendi ng'weny. En sait any nebo amitwogikab langat. Amitwogik anyun chebo langat any. Paska. Amitwogik chu kokibur kenyil agenge. Chu kabarwet. Kakiburburtechin iskan. Amitwogik chu bo langat chu ng'ololen ko kokitekosis kiam arwet. Ak ketestai kiam arwet. Marwet inegen arwet makatinik chemokinomenwek ak kekeng'oni. Ketestai kiam any. Niton kicher mariat ak kiberur. Kemwa ng'wektoindet. Kotestai kora kiame tuguchon kicher makatiat ak kiberur. Ko makatianito nekakuren luga amitwogikab langat noto. Yon ko chekemwa. Kong'et any Mesia en amitwogikab langat. Kong'et Mesia en kotestai kora any. Ker rise from supper. Kotestai kiam amitwogik choton inoe ile kayak tuguk cheite 3 kiamisie amitwogikab Paska nebo rutet ne yos. Kokibor ng'wektoindet kotestai
kenam makatiat kotesetai kora koteleli ashwa kounchi kelyek alan maliet tugucho somok ko ngunon boisienyon any kinyokecheng kele ainon nekiindo karubaino tugul ko kotesetai amisiet nebo amitwogikab Paska nebo Ruteneyos rise from supper koteleli ashwa kotesetai supper kergei ndakilelen kamanda chito en tuyet ko kotesetai tuyet ani chito nekamanda kokakobata tuyet ko kabek tuyet sikomanda noni ko kitelel en amitwogik kotesetai amitwogik chebo lang'at tesetai ndokupita kole ne akonitaban ngoroik nguno kaking'ete kiame cho kakichop ko ngetebengei kele kakiame no ko kamakikwan kwanyetab bichunin tugul ko makimoik chon kawaida kiame lebo echek kwanyenywan ko makatinik en kemounoton makatinik chemakinemenmerek arwetab Paska ak ingwek cheng'wonen ak saitab amitwogikab lang'at ko kakonde oindet wektaet muguleldab Judas Iscariot nebo kap Simon ko kakonai Ashwa kole kakonde kwanda tuguk tugul eunekyik ak kole kibunu Elohim ak wendi Elohim ngunon kong'eten amitwogik kang'et en amitwogik kokele nenyi kotesetai amisiet okuboru kole chito kang'et en makatiat ko kit neming'in kindoo kutit matore 1 minute ui ile kang'et en kiame makatiat inoni ine kotogu kele amitwogik ko kit nekiame biik age koikose mochen iman kot kibor ng'wektoindet kenam makatiat en yu kokakochut kelyek kora kang'ete en amitwogik akonde ngoroik tabanun konateben alen amitwogik anchonon tuguchu ng'ololen sirutichu koyoche iwekyongei ile yon kanai cho kakichop cho kakitepchi ngweny kiam ko ka Paska mamiten Paska nebo Ruteneyos amitwogik alak chemuche ibwat ile uon kakiam korok ine kebutul korok any sikor keng'et en noton akeun kelyek sikemong'chi meset kakibutul ot abore kinam Ashwa ot makatiat akobutul ko kit neu makatinichu kamii meset kebutul kiame kicheru bendo nebo arwetab Paska ngwek en yu cheng'wonen ko butulet yon mabutulet ko kityo kimyet mami ele kikikwang'en kaisichen 13 Luka kele kiba kokichop Paska now there is a confusion en ile king'ete culture nenyon kele kekwang'en ko ne nenyone kabwatuk yokichi kimyet kimoe kou yekorogetyi ko makele ame biik tugul en emetab kou America ko bandek kwame tuga Israel kwame kimoe kot en kenyisiechu kimi icheken chito kokoen ng'omnotet kasari therefore yakimoe keconfusen biik kora iibu culture neng'ung'et akinde Bible sikor kosisigei biik kobore Israel kekwonye kimyet en lang'at ngunon amitwogik amikab Paska aketesetai kiame amitwogik choton chebo Paska kong'et Mesha akoberur akokoito makatiat correct kiame amitwogik chebo Paska kong'et Ashwa ak koberur makatiat agenge akokoi la maliet ne noton kakuren Luka amitwogikab lang'at kang'et any Mesha kokakotar amitwogikab lang'at amitwogikab lang'at achon ngunon makatiandani ming'in anan amitwogik chun arwetab Paska makatinik chemakinemermerek ak ngwek cheng'wonen it doesn't make sense makatiat nekiten ile amitwogikab lang'at kokakikoito borto kiam kokakenyebut kikombet kong'et any kas kit age kora kachut kou kikombet ko ingekas kikonu kokakobata amitwogik chebo lang'at Luka 22 koitetab 20 komwoe kole and the cup in like manner after supper kikombet komoboto supper kit neu makatiat that's why kakiboisien ng'olyot in like manner komoboto ne supper ko tuguk chemi barak yu en 15 mwoe Ashwa kole aam Paska ini ko supper choton tuguk chekiame kot keben kele supper ko main meal kit neu ngele lunch ko ne ilasimisani bichu any kole supper ko ne ko makatiat lakini ikose kora ile kakolasimishan koboto kikombet mami ele kikikwang'en kaisichen 13 Luka kele kiba kokichop Paska ngunon amitwogik amikab Paska
ak ketesetai kiam amitwogik choton chebo Paska kong'et Mesia akoberur akokoito makatiat ne noton kakuren luga amitwogikab lang'at. Kang'et Mesia kokakotar amitwogikab lang'at kokakikoito borto kiam kokakenyebut kikombe. Kokinyebut ano en tugul ako inye nekemwoe ile sapa ko makatiat. Ko yeteleli Yahshua en yu en ang'wan ko kateleli Yahshua en sapa nekoile ne makatiat. Ngunon koto onete bichu tuguk che oyoni ko nyolu ngiome makatiat kiun kelyek akot keyaen sobibuk kemwa kele it is a different ordinance kele kit age no lakini matomwa sonyochokte en kisiri. Kong'et any akoun kelyek ngerwai. Kong'et en amitwogik akonde taban ngoroikyik akonam anget nekiusegei kokermenengei akorongyi beek sanit akotoi koun kelyekab alamaliet akousen anganoton kikakikermenengei. Ko kit netogu chekitupche kotogu kele en kemounon kikinome Yahshua ko kikiam amitwogik chebo Paska nebo Ruteneos ko amun amitwogik chebo Paska nebo Ruteneos ko amitwogik chekiome kotor kebiyo kekuren kora sapa. Ko kin anyun kotesetai kiome amitwogik choton kemwa akobo ng'wektoindet. Kotesetai kora kiome amitwogik choton bo Paska nebo Ruteneos kiun kelyek nekasir en kele kiteleli Yahshua en sapa. Kingotesetai kora kiome amitwogik choton kocher Yahshua makatiat agenge akoberur akokoi alamaliet. Singobatoe kocher sobibuk akokoi kora alamaliet en oret nekoikoindo makatiat. Koyoche any keken kele ainon nekiindo karub ainon. Netai ko ametab sapa amitwogik chebo Paska nebo arorutiet neyos ko kitesetai en evening nemwoe Joana kole en saitab amitwogikab lang'at. Nemwoe Mariko ko 14:17 kole it was evening akobwa 12 akobur en elet akoanam koamis ikere yon ko evening. Mwoe Mathayo kora 26:20 ko kinkoik koskolen yani evening konyo koburyo ak chekiyokto akwomis. Ko chon ko ametab amitwogik chebo Paska nebo Ruteneos Stewart Eating. Kotok kele en saitab amitwogikab lang'at noton kemuche kele evening yani during supper ko yoton leteleli Yahshua en ang'wan yu Joana 13:4 akounchi kelyek alamaliet. Kotesetai kora yoniton evening konyokomwa Yahshua akobo ng'wektoindet en Joana 13:26. Kainam ngunon evening wendi kotokyingei kemoi. Ko ngomondoi Judas ini ko kakoik night. Asome kekuren terminologies chon evening kakoik night. Now ko ni makatiat any ko kikinome en no koskolen anan kemoi. Soman kitabutab Korintoik netai kurgat 11 koitetab 23. Mwa kole ne? Kole kiatachen Mesia noton kiakonok kou yekinam Yahshua en no kemou noton king'wektoen inen makatiat. Makatiat neng'ololen en yu ko kiyau kikemoi. Ko kakiune kelyek kotesetai amitwogikab lang'at. Ikere ile kakiun kelyek en lang'at kenome makatiat en au en yu en kemoi. Ko en tugul chekitupche ko yoche keker sirutik kou yenyolu. Kit nekiyaak en kemou noton ko kikiun kelyek kotesetai amitwogik chebo lang'at. Ko nekit saa ngapi yon? Between kokarorokto asista akoi saa 3. Ne nekiisip? Kikibor ng'wektoindet kora en yoniton kotesetai amet nebo amitwogikab Paska nebo Ruteneos. Keng'alalen ng'wektoindet. Ngoite any komanda ng'wektoindet kokakoik kemoi. Kakisoman en Joana 13 koitetab 30 ngomondoi. Ko kit nekiisip kora kotesetai kiomisie kora kocher Yahshua makatiat. Ko kamwoi Paulo en Korintoik netai kurgat 11 koitetab 23 kole kiicheru Yahshua makatiat en kemoi.
kotok kele Pasaka nebo sirutik ko netai kiune kelyek, makatiat, kikombet. Ko en tupchosiek chekikoib konetisiet nebo iman komwoe kole Lord's Supper ko makatiat kit nekiten. Ak any en ng'alaletnywan kolelen kingotesetai Lord's Supper en chukana 13 kotelel mesiat ak kiunchi kelyek alamaliat. Ak en yoton koib akobo kikombet en kisiri. Kongoi missing.